Gai ofyn i ysgol Llan Harry wedi cael 8 os gwelwch yn dda. Llan Harry School to pitch number 8, please.
Gawn ni atgoffa pawb unwaith eto I glirio ei sbwriel ysgol Cymraeg. Can we please remind everybody that we need to clear their rubbish, please. Don't leave any litter behind. Diolch yn fawr. Tell me, bud. Ar y stopio grŵp o'n gwneud i'r reserve o'n hynny fel. So like...
Oh, Tom, someone told me the next thing. Oh, what's this? 14. What run? Come on. No. Shmai boy, sit wyt ti? Iawn boi? Sit wyt ti fel? Oh ref. Off my seat. Off my seat. It is actually. Pass it down too long, stiffen up. Tom, this goal is Pimp case. Bro Eden, yeah. Ti'n gweld Joe Edo? Mae nesau ar y caeau fydd rownd o 16 olaf ar gyfer plat y merched. So the last 16 for the girls' points will be the next competition. Os ydych chi mynd draw i'r caeau yn barod I chwarae, will the following teams please go over to the pitches ready to play. Ar cae rhif 1, pitch number 1, mae gen ni Gorllewin Caerdydd, Cardiff West yn erbyn Plas Mawr Melyn. Cae rhif 2, pitch number 2, Maes Teg yn erbyn Garth Olwg. Cae rhif 3, pitch number 3, Green Hill yn erbyn Ystod Vera. Cae rhif 4, pitch number 4, Ganishin yn erbyn Bro Eden. Cae rhif 5, pitch number 5, Holford 2 yn erbyn Ystod Uwchradd Caerdydd, Cardiff High. Cae rhif 6, pitch number 6, Sadiqa yn erbyn Holford 1. Cae 7, pitch 7, Bae Baclan yn erbyn Rhyd y Wael. Cae 8, pitch number 8, Cas Gwent yn erbyn Llanganwy.
Holford 1 dod draw I cae 6 os gwelwch yn dda. Girls teams Trigdiga and Haverfordwest 1, please go to pitch number 6. Gemau sydd yn dechrau rwy'n the games after starting now. Cae 1, pitch number 1. Tîmau merched, the girls team ar gyfer Gorllewin Gaerdydd yn erbyn Plas Fawr Melyn. Cardiff West against Plas Fawr Melyn, pitch 1. Cae 2, tîmau merched, Maes Teg yn erbyn Gartholwg. Maes Teg against Gartholwg on pitch number 2, girls team. Cae 3, pitch 3, Green Hill yn erbyn Ystolafera. Cae 4, pitch number 4, Sanishan yn erbyn Bro Edern. Cae 5, pitch number 5, Holford 2 yn erbyn Cardiff High, so Haverfordwest 2 against Cardiff High. Cae 6, pitch 6, Trediga yn erbyn Holford 1, Trediga against Haverfordwest 1. Cae 7, pitch 7, Baibaclan yn erbyn Rhyd-y-Waun. Cae 8, pitch 8, Cas Gwent yn erbyn Llangynnwys. Gai ofyn i'r ysgolion yma mynd syth i'r ceir os gwelwch yn dda. Straight to the pitchers, ready to play, please.